açılgan çaçlarından men sılayın erkeleyin balda şerim merimini men termeleyin şarkaylanıp büt alamdı apa güldürün terip geleyin ömürün ömür olap senin müröktün sosun beri şarkaylanıp büt alamdı apa güldürün terip geleyin ömürün ömür olap senin canındı sana vereyim apa apa günüm ayım köp yaşağın apa ılayım apa apa sağa tengdeş табып айтко ушул аламда апа апа бейиш төрү таманыңдын астында сен жылмайсаң күндө күнү сага жагына апа апа бүт санаңды жалгыз мен өзүм алайын күмүш нурлуу самайыңа мончоктагайын шаркайланып бүт аламды апа гүлдөрүн терип келейин өмүрүң өмүр олап сенин жаныңды сага берейин шаркайланып бүт аламды апа гүлдөрүн терип келейин өмүрүң өмүр олап сенин жүрөктүн суусун берейин апа апа күнүм айым көп жашагын апа ылайым апа апа сага теңдеш табылбайт го ушул аламда апа апа күнүм айым көп жашагын апа ылайым апа апа сага теңдеш табылбайт го ушул аламда көп жашагын апа ылайым Bardığımız kolleganın atıdan çin yürekten kutluktayız. Ömrünüz özün bolsun, ballarınız baktını görüp, densoğunuz çin bolup, bundan da жақсы күндөрдү көрүп жүрүш насип болсун. Балдарыңыз менен бактылуу жашайын. Tug'ilgan kun ekan, tabriklaymiz kollektiv nomidan. Iloyim bundan ham ko'p tug'ilgan kunlarni qilsin, yuzlarga bilan yuzlashsin. Iloyim bolalarni baxtiga, bizni baxtimizga ko'p yillar ishlab, doim sog' salomatda yursin. Amin. Aytganingizlar kelsin. Bayram nice tug'ilgan kuningiz bilan sizlarga kerak Xudoya, hoj safarlarga borganingizda ham shunaqa qilib, bolalaringiz bilan shunaqa qilib yaxshi kunlar ko'ring, desam bilan qo'sha qaring. Undan ham hali
nima tug'ilgan kunlar, bunaqa tug'ilgan kunlar esa ko'pinlik ko'rsin. Kelinglarga o'xshagan sochlarni ko'rib, bu safar kiyingiga nozgular qo'shilib kelsin. Daim bizni to'rimizda o'ynab kulib juraveradi. Bunu aytganingizlar kelsin. Kelген бардык балдарымды, кыздарымды, келиндеримди бардыгы денсаулыгы чың болсун, өмүрлөрү узун болсун, кошкондору менен кошо карып, балдардын жакшылыктарын бирге көрсүн. Бизге дагы ушу балдардын жакшылыктарын, неберелердин, черлердин жакшылыктарын бирге көрүш насип кылсын. Бардыгы ушул мени куттап турган коллективге дагы бардыгыңарга чын денсаулык, узун өмүр, үй бүлөңөргө тынчтык, силер дагы кошконуңар менен кошо карып, балдарыңардын жакшылыктарын дайым бирге көргүлө. Бардыгыңарга чын денсаулык, узун өмүр. Amin. Aytganınız kelsin. Sizlarga kirganda ham bizga bosh bo'lib yurasiz. Siz bundan da ko'p yaxshilik, suy-hurmat ko'ringiz. Mana cho'ngayib kelgan nevaralaringizdan suy-hurmat ko'rib, batalarını berib jureringiz. Rahmat.